Mwaramutse neza igitondo cyiza nshuti bakunzi mukomeje kudukurikira muri hirya no hino mu bice bitandukanye nsuza mwebwe muri mu Rwanda ndetse hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari ariko kandi namwe mudukurikiye muri hakurya y'amazi magari ikaze muri amakuru azindutse avugwa. Hari amakuru akomeye cyane avugwa kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga akaba n'umukuru wa diplomasi y'u Rwanda. Ubufaransa bukomeje kuzambya umubano w'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi hari inkuru mbi cyane izindutse itugeraho iturutse mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, imwe mu nkuru turaza kugarukaho. Mbere gato yuko twinjira kuri aya makuru yose muri rusange, reka mbanze mbabwire ko mu buryo bw'inshamake mu nama yabereye muri Qatar, MONUSCO yasabwe kohereza ingabo muri Uvira. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yatangaje ko mu nama yabereye muri iki gihugu ihuje Alliance Fleuve Congo M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, hasabwe ko ingabo z'ubutumwa bw'amahoro mu muryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo MONUSCO zoherezwa mu mujyi wa Uvira. Byatangajwe ubwo hasozwaga inama ijyanye no kureba uburyo agahenge kubahirizwa hagati y'impande zombi, ibizwi nka ceasefire oversight and verification mechanism, yakiriwe na Qatar nk'umuhuza ku kibazo cyo mu burengerazuba bwa RDC. N'inama yahuje impande zombi umurongo wo gukemura amakimbirane akomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hatangajwe kandi ko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya M23 byashyize umukono ku nyandiko ikubiyemo imirongo migari igena ibibazo bikwiriye kandi kuganirwaho n'uburyo bigomba kuganirwaho, yemejwe n'inama mpuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yatangaje ko impande zombi kandi zavuguruye ibijyanye n'ubushake mu guhagarika imirwano n'amahame yashyizweho umukono hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 kuwa 15 Ukuboza 2025 i Doha, aho impande zombi kandi zemeranyije ibirimo guhagarika imirwano. Mu itangazo yashyize hanze mu ijoro ryo ku itariki ya 2 Gashyantare 2026, MINUSCEL yakomeje iti impande zombi zemeje ubushake bwazo mu gushyira mu bikorwa bisabwa byose byemeranyijweho mu gushyigikira amasezerano y'amahoro. Iyi nama kandi yitabiriwe n'abahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe African Union nk'indorerezi, na Togo umuhuza wagenwe na African Union. Yitabiriwe kandi n'abahagarariye ubutumwa bw'amahoro bwa Loni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, MONUSCO ndetse n'abagize inama y'akarere k'ibiyaga bigari. Inama yagarutse ku kureba uburyo ibintu bimeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haganirwa no ku mbogamizi zikomeje kandi gutuma amahoro adahinda muri aka karere. Abitabiriye bagaragaje ko hakwiriye gushyirwa mu bikorwa ingamba zifatika zo kunoza uburyo bwo kugenzura no guhanahana amakuru, bigakorwa umurongo w'inzira y'amahoro ndetse no guhagarika intambara muri rusange. Abitabiriye inama basuzumye ingamba za MONUSCO ndetse n'iza ICGLR mu gushyira mu bikorwa ibyo kugenzura uburyo bwo guhagarika imirwano byubahirizwa. Bagaragaje umuhate wabo kandi mu gufasha umurimo w'izi nzego zombi kugira ngo ibyo kubungabunga amahoro bigende neza muri aka gace, kazahabwe kagire amahoro ndetse cyangwa se intambara irangire. MONUSCO yasabwe kohereza rero ingabo mu mujyi wa Uvira mu kugenzura uburyo agahenge ku mpande zombi kubahirizwa, ari nako kandi yashyirwaho imiyoboro y'itumanaho izafasha kugira ngo iyo mirimo y'ubugenzuzi igende neza. Tariki ya 10 Ukuboza nibwo ihuriro rya M23 ryatangaje ko ryafashe umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Gusa ntiyatinze kuko abarwanyi ba nyuma b'uyu mutwe mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 Mutarama 2026 bari bamaze kuvamo. Alliance Fleuve Congo M23 isobanura ko yafashe icyemezo cyo kuva muri uyu mujyi kubera ubusabe bw'umuryango mpuzamahanga, ishimangira ko icyo ishyize imbere hari amahoro, bitandukanye na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka gushoza intambara kuri uyu mutwe ndetse no ku baturage muri rusange. Mbere gato yuko tujya ku nkuru ivugwa kuri Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, mbabwire ko Amerika yahagaritse ibigo byayo byo mu Burundi. Ambasade Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi yatangaje ko ibigo bitandukanye bigengwa na Leta ya Amerika biri ku butaka bw'u Burundi bigiye kuba bifunze imiryango bitewe n'ikibazo cyo guhagarika imirimo ya zimwe mu nzego za Amerika, government shutdown. Ubutumwa iyo ambasade yashyize ku rubuga rwa X kuri uwa 2 Gashyantare 2026 bugira buti ibigo by'abanyamerika bizafunga imiryango guhera ejo ku itariki ya 3 Gashyantare 2026, no kuvuga uyu munsi, kugeza igihe tuzagira icyo tumenyeshwa ku guhagarika imirimo kwa guverinoma ya Amerika. Tuzabamenyesha kandi nitwongera gufungura. Guhagarika ibikorwa by'ibigo bigengwa na guverinoma ya Amerika mu gihugu runaka ntibikubiyemo ibikorwa by'ambasade, kuko
iyo ikomeza kandi gukora uko bisanzwe. Ibiba bifunze imiryango ni nk'amasomero, ibigo ndangamuco n'ibindi biba bigengwa na Amerika mu bindi bihugu. Ubwo butumwa kandi bwakurikiye ubundi iyo ambasade yatanze buvuga ko amatangazo yari asanzwe acishwa ku mbuga nkoranyambaga n'iyo ambasade agiye kuba make rero akageraho hanyuzwaho iby'ingenzi gusa. Ibyo byose bishingiye mu guhagarika imirimo ku nzego zimwe za guverinoma ya Amerika ndetse ambasade ya Amerika zitandukanye muri Afurika zatanze ubwo butumwa bw'uko zigiye guhagarika kunyuza ku mbuga nkoranyambaga zazo amatangazo yose nk'uko byari bisanzwe. Tariki ya mbere y'Gashyantare 2026 guverinoma Amerika yahagaritse ibikorwa ku nzego zimwe na zimwe, izindi zisigara zikora imirimo y'ingenzi bitewe no kutumvikana ku buryo Minisiteri y'Umutekano w'imbere muri icyo gihugu iri kwitwara mu gucunga abimukira. Ni impande zarushijeho kandi kuzamuka bitewe n'imyigaragambyo imaze iminsi ibera mu mujyi wa Minneapolis muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Minnesota, nyuma y'uko abakozi b'urwego rushinzwe umutekano w'abimukira IC bishe abaturage babiri. Abagize inteko ishinga amategeko ku ruhande rw'abademokrate bavuga ko hakwiye amavugurura mu mikorere ya IC mu rwego rwo kwirinda ibibazo nk'ibyo, mu gihe abo ku ruhande rw'abarepubulike bavuga ko itegeko ryo kurwanya abimukira rikwiye kandi gukomeza gukurikizwa uko riri, kuko inteko ishinga amategeko yagombaga kandi kwemeza ingengo y'imari igenewe iyo minisiteri itabashije kandi kuyitora igihe cyagenwe, byatumye itagenerwa andi mafaranga. Ibyo byatumye kandi n'izindi minisiteri zigenderamo, kuko iryo tegeko kandi ryagombaga gutorerwa rimwe, ari byo byatumye ibikorwa bya guverinoma bimwe bihagarara. Muri Amerika usanzwe inteko yemeza itegeko ry'ingengo y'imari y'umwaka, ariko hagati mu bihembwe hakagenda habamo kwemeza andi mategeko y'ingengo y'imari ku nzego zimwe na zimwe, kandi iyo bitumvikanyweho mu gihe cyagenwe habaho guhagarika ibikorwa. Ni nyuma kandi y'uko mu mpera za 2025 nabwo Amerika yananiwe kandi kumvikana ku ngengo y'imari, bimara iminsi 43 ibikorwa bya guverinoma byarahagaze, ndetse ni nacyo gihe cyabaye kirekire cyane mu mateka yayo muri rusange. Mbere gato yuko tujya ku nkuru ivuga kuri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, ka duce mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda, mabwira inkuru mbi yaturuka. Ni inkuru ivuga yuko umugore yasanzwe ku muhanda yishwe yakaswe ibere. Umugore wo mu karere ka Nyamasheke w'imyaka 59 yasanzwe mu muferege umuhanda yishwe atewe ibyuma, akurwamo amaso, akatwa ibere ndetse kandi anajombwa igiti mu gitsina. Hakekwa abantu bagera kuri 3 barimo n'umugabo we ndetse n'umukobwa wa mukuru we. Ibi byabereye mu mudugudu wa Gahondo, akagari ka Mpumbu, umurenge wa Bushekeri, ku itariki ya mbere Gashyantare 2026 saa 5 z'ijoro, nibwo rero abaturage babonye uyu mubyeyi witwa Nyiranzabamwita Philomene mu isantere y'ahitwa i Kigali, nyuma ahazwi nko kwa Sebujangwe, yapfuye. Bahita kandi bamenyesha ubuyobozi. Umwe mu bana 5 ba Nyiranzabamwita yabwiye itangazamakuru ko kuwa mbere bakeka ari umukobwa wa mukuru wa nyina, kuko ngo yaramaze iminsi yigamba ko atazageza tariki ya 15 Gashyantare atamwishe. Uwo mwana avuga ko icyo bapfuye ari icupa ry'inzoga nyakwigendera yaguriwe n'umukwe we, umukobwa akarimushikuza akariha abagabo bari kumwe mu kabari. Hanyuma rero Nyiranzabamwita akabwira nyirakabari ko iryo cupa aryishyuza uwo mukobwa. Abonye umurambo w'uyu mukobwa rero w'uyu mugore wari wavuye mu rugo agiye ku isantere, bavuga ko abamwishe bamukase ibere, bamukuramo amaso, banamujomba igiti mu gitsina. Umunyamabanga nshingwabikorwa umurenge wa Bushekeri Jean Paul Harindintwari yabwiye itangazamakuru ko bakimenya ayo makuru bajyanyeyo n'inzego z'umutekano. Ati hari abantu 3 bafashwe. Ubutumwa twahaye abaturage ni ukubasaba kujya batangira amakuru ku gihe, igihe babonye rero ikintu gishobora kandi guhungabanya umutekano, ndetse no kujya bagiye begera ubuyobozi bukabafasha gukemura amakimbirane bagiranye. Umurambo wa Nyiranzabamwita wajyanwe ku bitaro bya Kibogora gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Ikaze muri amakuru kandi kuri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, ariko reka tuvuge ngo Imana yakire roho y'umubyeyi, hanyuma kandi twihanganishe umuryango we. Abwire ko Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ibinyoma byuzuye mu kiganiro cy'umugore wa Habyarimana. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko ikiganiro giherutse kandi kujya hanze cy'umugore wa Juvenal Habyarimana Agathe Kanziga byuzuyemo ibinyoma ndetse no guhakana Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994. Tariki 31 Mutarama 2026 nibwo ku rubuga rwa YouTube hasohotse ikiganiro Kanziga uba mu Faransa yagiranye n'uwitwa Willy Kabera mu mwaka ushize,
humvikanamo ubuzima bwe kuva mu bwana, urushako rwe n'ibikorwa byaranze umugabo we. Habyarimana yatangiye kuyobora u Rwanda tariki ya mbere Kanama umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Gregoire Kayibanda. Kanziga yasobanuye ko bafashe neza Kayibanda kuko ngo umugabo we yamwoherezaga Dr Akingene Emmanuel ndetse na Colonel Elisa Gatwa kugira ngo bamwiteho. Amateka agaragaza ko Kayibanda Gregoire yapfiriye ahantu h'ibanga yari afungiwe i Kabgayi muri Gitarama tariki ya 15 Ukuboza mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatandatu. Kuri Kanziga, Habyarimana yabajwe n'uru rupfu kuko yahoraga amwohereza umuganga we ngo amuvure. Ni ibintu byamutunguye rwose. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko iki ari ikinyoma gikomeye cyane kuko Habyarimana atigeze afata neza Kayibanda n'umugore we Vera Diana Mukagatel Kayibanda, kuko ukuri ari uko yabicisha inzara kugeza bapfuye. Madame Kanziga yerekanye ko Habyarimana atagize uruhare mu rupfu rw'imfungwa za politike z'Igitarama, ahubwo ko byamabaje cyane nyuma yo kubimenyeshwa na Colonel Theoneste Lizinde anakira imiryango yazo mu rwego rwo kuzihumuriza. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko iki ari ikinyoma cyambaye ubusa kuko ubwicanyi bwakorewe abanyapolitiki muri Repubulika ya Kabiri bwakozwe hashingiwe ku ibwiriza ryatanzwe na Habyarimana ubwe, kandi ko yirukanye imiryango y'abishwe aho isubira aho ikomoka. Ati birazwi neza ko Habyarimana ubwe ari we watanze amabwiriza anatumye imiryango yabo banyapolitiki bishwe ihungira muri prefectura yakomokagamo ibuzwa ku mugaragaro gukandagiza ikirenge i Kigali. Madame Kanziga yavuze ko Ababiligi aribo bahisemo kandi kwinjiza mu gisirikare abakomokaga muri Ruhengeri, Gisenyi, Byumba na Kigali. Ati byo kuvuga ngo Kiga Ndoga icyo gihe abari baje ari abasirikare cyangwa se kwiga mu ishuri ry'abofisiye, ntabwo umuntu yavuga ngo byari Kiga Ndoga. Ati sinamenya, ati kuko byo ni Ababiligi banabikoze. Icyakoze yemeje ko nyuma ya coup d'etat yayobowe n'umugabo we mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu hagaragayemo ubwiganze bw'abo muri Ruhengeri na Gisenyi ku rutonde kandi rw'abasirikare bakuru yatanze bariho icyo gihe. Abatari muri izi prefectura barimo n'uwitwa Ruhashya w'i Kigali ndetse na Simba w'Igikongoro. Uyu mugore yavuze ko nta zindi nzego zagaragaragamo ubwiganze ati bwabo mu Ruhengeri na Gisenyi mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana, haba muri guverinoma, mu nteko ishinga amategeko cyangwa se inzego z'ibanze. Ariko Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko ibyo ari ibinyoma kuko ivangura n'itonesha ryagaragaraga no mu mashuri ndetse no mu mitangire y'akazi. Kanziga irangagije byinshi by'ingenzi mu mateka. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko ikiganiro cya Kanziga ushinjwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kirengagiza ubugizi bwa nabi bwakozwe burimo ubwa Gikongoro mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatatu, ubwo hari mu nshingano za Habyarimana wari ufite ipeti rya Lieutenant cyangwa se irya Capitaine. Yagaragaje ko Kanziga atigeze avuga ku bwicanyi bwakorewe abatutsi mu mashuri mu Gashyantare mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu, kandi ko Habyarimana wari minisitiri w'ingabo yabugizemo uruhare. Ku kazi we ubwe yashinze afatanyije basaza be n'inshuti ze kugira ngo rero bakifashishe mu kugenzura inzego z'igihugu, basahura igihugu bikize abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abatutsi. Ati nta jambo yavuze ku bwicanyi bwakorewe abanyapolitike mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani. Ati barimo umudepite witwaga Fercure Nyiramutarambirwa, ati umunyamakuru witwa Silvio Sindambiwe na François Muganza wabaye minisitiri. Ati babaziza ko bakomeje kwamagana inyerezwa ry'umutungo n'ivangura rishingiye ku moko no ku karere ryateguwe na leta ya Habyarimana. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko Kanziga yirengagije ubwicanyi bwateguwe n'ishyaka rya MRN ryari ku butegetsi bwakorewe mu bice bitandukanye by'igihugu mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda, n'ubwicanyi kandi bwakorewe abanyapolitiki batavugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana tariki ya 7 Mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bukozwe n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu biganjemo abari baturutse i Kanombe. Madamu Kanziga yagaragaje ko atemera ko habayeho jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ahubwo yabigereranyije n'intambara yabaye hagati y'abanyarwanda. Ati baba abahutu baba abatutsi baba abatwa, ati ninde munyarwanda wavuga ko atakomeretse, ninde munyarwanda wavuga ko atapfushije. Minisitiri Nduhungirehe yashimangiye ko
Amagambo ya Kanziga agaragaza ko ntamwe afitiye abarenga miliyoni imwe bazize Jenoside yakorewe Abatutsi bishwe n'interahamwe, umutwe waremwe n'umugabo we kugira ngo zizamuhorere. Hanyuma abona ko bitangaje cyane kuba nyuma y'imyaka hafi 32 Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yemejwe n'umuryango mpuzamahanga, icengezamatwara nk'iri ritegurwa n'umuntu utavugwaho rumwe muri politike utuye mu Bufaransa nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho muri rusange. N'ikiganiro witwa Willy Kabera yagiranaga na Madame Kanziga, uyu akaba yarabaye umufasha umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Mu yandi makuru kandi tukiri muri iki gihugu cy'Ubufaransa, reka mbabwire ko urubyiruko rw'ubujurire mu rukiko rwa rubanda mu Bufaransa rugiye gutangira kuburanisha urubanza rw'ubujurire bwa Muhayimana Claude wajuririye igifungo cy'imyaka 10 yakatiwe mu nyuma yo guhamya uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Kuri wa kabiri Gashyantare 2026 nibwo habaye igikorwa cyo kuvugurura liste y'abazitabira urubanza mu bujurire. Biteganyijwe ko kuri wa gatatu kandi Gashyantare 2026 aribwo hemezwa inteko y'inyangamugayo izaburanisha urwo rubanza, kumenyekanisha liste y'abatangabuhamya n'impuguke, aho hateganyijwe kandi nibura abagera kuri 50 muri bo hafi 20 bazatangira ubuhamya i Kigali. Hanateganyijwe kandi ko hazabaho kubaza uregwa wumve uwakoze iperereza ku myitwarire, imikurire ndetse n'imibereho ya Claude Muhayimana. Tariki ya 9 Ugushyingo 2025 perezida w'urukiko rwa rubanda rwa Paris mu Faransa yahuriye n'abanyamategeko mu nama itegura urubanza rw'ubujurire basuzuma urutonde rw'abatangabuhamya bazifashishwa. Icyo Muhayimana yifuza ni uguhamagurwaho ibyaha yahamijwe mu myaka hafi 4 ishize akagirwa umwere. Muhayimana Claude yavukiye mu yahoze ari perefegitura ya Kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda mu mwaka w'1961. Mu gihe cya Jenoside bivugwa ko yari umushoferi w'imodoka ya guest house. Yahungiye mu Bufaransa ahabwa ubwenegihugu mu mwaka wa 2010 atura mu mujyi wa Rouen. Tariki ya 9 Mata mwaka wa 2014 Muhayimana Claude yatawe muri yombi na polisi y'Ubufaransa hashingiwe ku kirego cyatanzwe n'umuryango CPS uharanira kugeza ubutabera abakoze ibyaha bya Jenoside batishe. Tariki ya 10 Mata 2015 Muhayimana Claude yarafunguwe afungishwa ijisho n'ubushinjacyaha mu gihe yari agikurikiranywe. Urubanza rwe rwari gutangira muri Nzeri 2020 ariko rwarasubitswe kubera COVID-19 yari yugarije isi. Mu rubanza rwe rwatangiye tariki 22 Ugushyingo 2021 Muhayimana Claude yashinjwe gutwara interahamwe ubwo zabaga zigiye kwica Abatutsi muri Kibuye hagati ya Mata na Nyakanga mwaka wa 1994. Ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko Muhayimana Claude yagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe Abatutsi muri Kiliziya Paruwasi ya Kibuye tariki ya 17 Mata mwaka wa 1994 kuri stade ya Gatwaro ndetse no kuri Home Saint-Jean ku munsi wakurikiyeho. Muhayimana Claude wari wunganiwe na Maître Philippe Merlake na Françoise Marthe yakanye ibyashinjwa, asobanura ko azira kuba ari umunyamuryango w'ihuriro rya RNC Rwanda National Congress rwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Tariki ya 6 Ukuboza 2021 urukiko rw'urubanza rw'iremezo rw'urukiko rwa rubanda rwa Paris rwahamije Muhayimana Claude ubufatanyacyaha muri Jenoside no mu byaha byibasiye inyokomuntu rumukatira igifungo cy'imyaka 14 nyuma yo kwemeza ko yatwaraga interahamwe. Urukiko rwagaragaje ko rutakwemeza ko Muhayimana Claude yagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe Abatutsi mu mujyi wa Kibuye kubera ko yavuze ko mu gihe bwabaga yari yajyanye mu Ruhengeri umurambo w'umujandarume witwaga Mwafurika wapfiriye mu Bisesero. Umuryango Ibuka uranira inyungu z'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi wagaragaje ko igihano Muhayimana Claude yakatiwe ari gito ugereranyije n'ibyaha yakoze nk'uko icyo gihe byagiye bigarukwa. Hanyuma dukomeje turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, tuvuye kuri uru rubanza rwa Muhayimana Claude uba mu gihugu cy'Ubufaransa. Reka mbabwire ko mu yandi makuru duce mu gihugu cy'Ubudage ni hanze y'u Rwanda. Mbabwire ko abagenzi bo mu Budage bahuye n'ikibazo cy'ubukonje bukabije cyane mu mastation atandukanye yo muri iki gihugu nyuma yaho abashoferi batwara metro barenga 10,000 baseze mu kazi kubera kutishimira umushahara uri hasi cyane n'ibindi bibazo bijyanye n'umurimo. Imyigaragambyo kandi yateguwe n'ishyirahamwe rihagarariye abashoferi rizwi nka Verde byagize ingaruka zikomeye cyane ku bagenzi batega imodoka muri iki gihugu. Iri shyirahamwe ribarizwamo abashoferi barenga 100,000 ryafashe umwanzuro nyuma y'ibiganiro byarihuje na guverinoma y'iki gihugu ku buryo bakwiriye kongera imikorere myiza y'aba bashoferi. Iri shyirahamwe rikaba ryasabaga ko aba bashoferi kandi bagabanyirizwa amasaha bakora, bagahabwa umwanya wo kuruhuka ndetse no kuba bakongererwa umushahara cyane cyane ku bakora mu ijoro ndetse no mu minsi isoza icyumweru.
kuba abashoferi kandi bahagaritse akazi byagize ingaruka kuri za sosiyete zirenga 150 zitwara abantu mu buryo bwa rusange muri leta 16 zo mu Budage zirimo Berlin, Hamburg cyangwa se Hamburg ndetse na Bremen. Hanyuma andi makuru dusatira umusozo amakuru yacu, reka mbabwire ko hari amakuru avuga yuko mu minsi igera kuri 3 ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zohereje drone zirenga 18 muri Minembwe. Umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwana watangaje ko mu minsi igera kuri 3 ihuriro ry'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo ryohereje drone zirenga 18 n'indege z'intambara mu kirere cya komine Minembwe mu ntara ya Kivu Amajyepfo kugira ngo zice abasivili. Umuvugizi wa twirwaneho witwa Colonel Kamasa Ndakizeburika yagize ati kuva tariki 30 Mutarama kugeza tariki ya 1 Gashyantare 2026 drone zirenga 18 za FARDC zohejwe mu kirere cya Minembwe. Ibitero byazo byateje impfu z'abasivili benshi, gusenyuka kw'ibikorwa remezo bya gisivili birimo inzu zo guturamo, amavuriro ndetse n'insengero. Colonel Kamasa asobanuye ko ibi bitero byagabwe mu bice birimo abaturage benshi, cyane cyane centre ya Minembwe irimo abahunze ibitero by'iri huriro ry'ingabo zirimo za RDC z'u Burundi, imitwe y'abazalendo ndetse na FDLR. Ati ibi bitero byo mu kirere byakajije umurego muri Mutarama 2026 nyuma yaho ingabo za AFC 2023 zivuye mu mujyi wa Uvira, bishimangira umugambi wa leta ya Kinshasa wo kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge. MRDP twirwana yatangaje ko mu gihe kandi ibitero bikomeje yiteguye gukomeza kurwanya ibikorwa bigamije kurimbura abasivili biri gukorwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC, ni ukuvuga coalition irimo ingabo z'u Burundi FARDC za Kongo FARDC, ingabo z'u Burundi FDLR ndetse n'abandi barwanyi basanzwe barwana bitwa wazalendo muri Kongo. Reka makuru yacu tuyasoreze kuri mbabwire ko umuryango w'abibumbye wasabye ibihugu biwugize kubahiriza amasezerano bikishyura umusanzu wabyo, bitabaye ibyo ushobora guhagarika ibikorwa byawo kubera ibibazo by'ubukene. Ibi ni ibyanditswe mu ibaruwa umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yandikiye ibihugu bigera ku 193 bigize uyu muryango, agaragaza ko kutishyura umusanzu kwabyo biri gushyira mu kaga umuryango. Antonio Guterres asobanura ko UN imaranye iminsi ibibazo by'amafaranga bituruka ku kuba abanyamuryango bayo batishyura umusanzu wabo uko bikwiye, ibituma rero hari igihe yishyura amafaranga itakiriye. Ati ibihugu byose bigomba kandi kwishyura umusanzu wabyo kandi ku gihe, cyangwa se ibihugu bigahindura amategeko hagamijwe kurinda UN gusenyuka inzira atizira kubura amafaranga. Guterres yagaragaje ko muri 2025 imisanzu ingana 77% yishyuwe, asigaye 23 atishyuwe. Agaragaza ko muri 2026 gusa umuryango usabwa kwishyura miliyoni 227 z'amadolari Amerika imishinga itarakozwe bigendanye n'itegeko ry'uyu muryango rigena ko amafaranga atarakoreshejwe mu mishinga yaragenewe asubizwa bisa no gutanga amafaranga itakiriye muri rusange. Ibibazo kandi byatijwe muri indi na leta zunze ubumwe za Amerika yagiye ihagarika imikoranire ndetse n'inkunga yagenderaga umuryango. Amerika niyo yari umuterankunga mukuru w'uyu muryango, kuko muri 2022 iki gihugu cyahaye inkunga ya miliyari 17 z'amadolari Amerika UN yo kwifashisha mu bikorwa by'ugira neza. Gusa mu ntangiriro za Mutarama 2026 Amerika yikuye mu miryango myinshi cyane harimo amashami 31 ya Loni. Perezida wa Amerika Donald Trump agaragaza ko kuva muri icyo gihe imiryango ari ukugabanya ibikorwa byo kwangiza imisoro itangwa n'abaturage ba Amerika ikoreshwa mu kujya gukemura ibibazo by'isi aho gukemura ibibazo by'abanyamerika muri rusange. Ndabashimiye, mbifurije igitondo cyiza, umunsi mwiza muri rusange. Turaza gukomeza kubana n'andi makuru.